Kulandzela budlwangudlwangu lobukhona eveni njengoba-ke kunetiteleka lesetibange ukuthi kuthintheke cishe tonke-ke tinhlangothi. Inhlangano yemabandla kuleli i-Council of Swaziland Churches seyikhokhe sona-ke statimende. Ngekusho kwasihlalo waleli komiti umnumzane Bhekindlela wakamagongo uchazile ukuthi inhlangano yaka-Council of Churches ibeka-ke embili imfundo. Ngakho-ke bacela ukuthi uhulumende ayithathele etulu indzaba lethinta bona-ke bantfwana kanye-ke nemfundo. Limata futhi sivisana buhlungu not ayikubantu bemaswati nje kuphela kodwa ke nakithi njengelibandla lokuzwisa buhlungu kakhulu ukuthi sibona ngazuthi uhulumende kude inyathelo latithathako letibonakala ukuze lesimo silungiseke. Sikhuluma nje nyalo kunendzaba ukuthi bantwana abayi esikolweni ngenxa yalesimo. Siyawukhuta umoya ukuthi bantwana bavuse ludlame etikolweni baphindze bashise netikolo. Siyathi ke nokuthi phela tikolo vele ekuvalweni kwato ngaJune tati ngakavalelwa ukuthi mhlawumbe ngeCovid tati ivalelwe ukuthi kunalesimo sebudlangudlwangu lesikhona evele. Kunetinto ke letinye letikhulumekile takhuluma letinye tinduna tembuso ikakhulu ati induna yelitiko letisebenti nayo induna yelitiko letemfundo leti khombisa ukuthi tikolo lakhona tivaliwe ngenxa yobudlangudlwangu dingeke tibhadalwe leto tikolo leto nebantwana laba basenyuvesi bangeke bathole scholarship. Siyawukhuta ke umoya lo ofana nalowo ngoba phela tikhalo tebantfwana tikhalo tesive atihambelani kuphela nemfundo tihambelana nje netinto letiningi letifaka ekhatsi tenhlala kahle natifaka ekhatsi teluseka kwalelive. Lenhlangano-ke icele ukuthi onke-ke emaswati aphathwe ngekufana njengoba-ke wonke umuntu bathi-ke uyalingana emehlweni emdali. Etindzabeni emaswati channel kubika noNhlanhla Thwala ngina Gary Carlos Kamanzini.